Kublaya pi warok ki praloki wasnyaw suk wo pat yiki video hau new channel. Hakani ke video kuwa open snyaw chapi. Wa Pdung ke earbud hachkur yong ka wi ke kynthai. Kat wadang bang absorb hako. Hawa kamte kamon jia ini warok. Wei ke yi ke company yong ka ti ke earphone wa panem kam ko. Te ton api yakani ke video hadu wakut. Kanang wayo tip iye wasakiat. Te chwa wo sedangi. Ledam pue mude pi ya subscribe your new channel snyaw bhai subscribe. Wei kanyon how to bell wem hay tu kanang wayo pten cho cho bilew yo yiki video wa thame te ton sedangi. Kat wadang mi kisngi nang ku ke technology wei kat wanang ku ke technology kat te hi ijing im yong i ki bru wa panem kam yiki ti ki technology le nang mi hay ma wei hakani ke video le chapang ite hi kwa open snyaw chapi hei wada ka wi ke kynthai da pentip ko chawaro ko wi ke perthai dei wa post hakarin san x wa Pdung ke earbud wa panem kam ko hachkur yong ka kat wadang bang absorb ha ko. Hadin wada post ko ya ini iwajia ya ka hakaran san x da klan bha i viral we da bon bha ki bro ki waya comment halor ini wajia sans ne manchwa waya panem kam i da ki earphone wa wire nyar bha uchem wa Pdung ki kamni hay por wa absor light no wa pansi hi iki da i ne wa pantkut iki da tasi ki tang wa hakini kisngi wakat ni won daya im i haka perthai technology daya panem kam ile da kam kini ki wireless earphone ki waklem wire we da jia le kam ni de langer hadin ini wajia wakani ka kynthai da mi bon ki jingkali hayato wa ichngai namo safety yong ki bro wo pen kam ya kam kini ki jaj earphone kani ka kynthai da pentip ko wada mansu ichkur ko we da hap ko wo lai doctor hadin wa Pdung ka ti ka earphone ka wana ka JBL company. Hadin wada viral ini wa post ko lakam chai wan hi ka company wachna ya ka ti ka earphone ka JBL company le da jubab ko halor ini wajia kani ka company da tho ko dei wa khuble ya kani ka kynthai ya i wada pentip ko ya ini wajia ya ka dei wa ong le wada pha ki ya kini ki information namo ki YouTube chaki tim yong ki wa ha India yo bod din ne yaklam wa ka halor ini ha i post wada post da kani ka kynthai da tho ko dei wakam wa ka JBL tune beam 2 earbuds yong ka nakaliang timun da Pdung ko hachkur ko hay por wadang absur ko we open sakhiat yaini da post lang ko le wa idur ka slip da wa yong ka wada tho da ki ENT doctor ha i wada tho ki wada chak ta i eardrum ko we da tho le yaki symptom kam i prai wa ki wide i wa penyo wa ini i wa jia ya ka to i wa serious we i wa kam wo penyo doctor kani ka kynthai da yo ko ya kani ka earphone kam ka gift na ka payu kynthai yong ka chi banai manchwa hachwa ujia kamni we da ong ko le wada absur ko dang do khatsan minute hi we mto le wada abslim ko hado kate kate te kopsar hakani ka perthai technology wakat ni uya im le haka technology uya yaproi le haka technology te ya sendong bha la jia we ya panam kam phi ya kam kini ki jaj earphone la da snyau phi wa ki kam ka drilling machine ne snyau phi wa inki hay por wa absor sai wot ki nach kur phi de te thap ki haka case ki nei bha ka te ka kynthai le kam te hi khana ko wa hadin wada absur ko khatsan minute da ki ka te ka earbud wa Pdung kam ka drilling machine we nei te won Pdung wat ko hachwa usai ko ki nach kur ko ini ijia to i wada jia haka jala Rajasthan we kani ka kynthai to ko pure doctor te du kini don hi ki wa kwa open snyaw chapi ye subscribe we like i ki video khanang wa yo pten cho cho phyu yo ye ki video wa thame khub lai chipon